TV channel anda manduni shan kos nyamale nong rasni an walle changa jandang rawi dang wan ka pai di chron kina dang rawi jandang rawi bakel ban ler ti ban kalling ka tin kon lat korodian bari pon kon tin lorodin kalling no ban kalling kel kenyam barach ka wi wudu man shal ka Dr. Lemoro jen e wun nyam te me chalat ka kwide jen wude dan e rajen no te kanuri ti cha de kareo no te kanuri jek kanuri go nuara to chaga dak nuara tingo kanuri jek che ka level no la hostile counties kan non hostile counties ka joy dan e chalat ne ka tugde gwade dan e ba na ba nang na ba de kulo tok ka penal no kane jongle bana mandan le rod ban jukule lingwasme keri pona dialtini te bana kul right ka jogda me wudu shal ke Dr. Lemoro jowe chalat no ramken mu bumbum ngai kona honorable podcast wade dan chala do ne te konde te ketet ko bna bi ka liu ka nasser ka ku ko dan tuok ano chala no ka jang Michael Makwil with Ramkel and Lumor wood nyam kana me Ramkel would a shalkamo Cholton ba log Ramkel would a dear ngai kona Paul nang majok Paul nang ala Chief of Defense Force Ramkel Dr. Benjamin Bullmel Ramkel mala Vice President machakula yena tam rate yena ne ti akane te kon te tuoka jeno bana ba kanek kanasa akane te konte te ka lwanko de ka kore kana kapchong ke de ka kore kan ngot ka mu gurken ko ken ne me beke chare ya leke no ba nuer ba ka dil nak ba nuer ba ka dil destroyed ajen mission dana jelka ajen do be dan e kwanke wudu shalke Dr. Benjamin Bulmer me shi kan na tiken ga tok kan nasser ke helicopter for the first time ano bana book ke helicopter to kan nasser wada yos ke NCDR we pontin kan ja me lwa ke kum Uganda ko rameda non kum Uganda nga Dr. Benjamin Bulmer kel ke jinu chala polna kade dial ko kente konde charo ya le katela jang kan dia no target dien bik nuere biken ke dil nak ke biken ke dil joj ba ga joj rol Ethiopia biko sheng na border betan yuni chong na refugee camp jen mission e dana jel ke target dien ko di ba Dr. Machar kana bonde ba ka dil yen ke ba ka cap ko jen tai dana gor kene je ko they try everything ko they can Dr. Machar they can put in the box ke they can tow ke they can cap but tell a way out kwana ben gwas me ga Dr. Lemoro jene wut nyam ka mi ci kwen ka nyen nuore ci kwen ka nuor jen jira medan e roch eno nuore cha ga dakreo ne lo ke kirma yadit kaneten kon ten no ke kirma yadit ci kan tin nuor ci ga dak baro kan bangwan jen tay dan ci ga dak kan tin nuor ko na cha dak ka cha na juitin entama michun naye kan tinte konde kan ke level no kan tinte te chicken mat ke kirma yadit the only option they have or be can get displaced agency aneno million of people tag displaced taga joj re dorken dien ke jongle dien ka penal a win ke unit state ba goten kontin worten kan kwa target ke information mi chena me wara man yamanda an logo ba mala ba ga tain ko kan an mal kele by the way incomplete mala cha tain ke 2018 ko jen mal dan loko jogde mala mo loko jogde en ideal international community even regional native within Africa kinetin within South Sudan loko na jo 2018 peace agreement e cha tain Dr. Machar kenekir ajel loko jogdo mone en ideal but god ma chikan gujino bigger power in became use kabike duo mi mo bika nuore biken ga destroy ga biken use achikan duo ma ikan jigo nuore ba dil use ni yo ba ga nuore karodian kan itin kon ba jaka binyen karodian te ba mai ke yo ba jo no jaka nuore kun ka bit
jak nur kun ko bika ben chong nu kun bika chokun bika ka chem dan bene ko mo ka position to dit the Dr. Lamoro ko nuar mate kel kan nuar ngaja all the secret ni nying nuar te kel kan nuar ko de ju kon dial ko ni konen me nyen nuar che ko I don't know whether la shik de ja luwe commission wala shejan but information jene wan wo cha ngodi al cha ka butuk and wo cha ka bu completing peace agreement wa Dr. Lamoro one of the people me ci contribute ko jeram dan la lugu no ba mal ba jetay ko jeram dan nget kim yadi ko kim yadi te dier ke ji ruri ga bijo je ko ne it's up to you as an individual che tel mbo kiru nangtan ci ka Dr. Lamoro on tam ba je single out ci ga men ci anen cha gwen te kel ka janga jen only ci janga mi ci jen ci nyam mi ci joj re jane mi ci contribute ko ban wara ba kan even the report an ci ben bo ci re ben tat Lamoro jena wajira me logo ba mal dial ba ka tay ni ka gwate dan mi na odo na ba right belaro people of South Sudan nokene noken ko kon kwar chwa ko cholo chwer chwal ko ne den kon ku South Sudan ko liberate again wan mo loken nuare no den wade ki tika gwa wal te kwen point na kan nuar jala kon ko la laro de ta nuare chi nuare but they simply carry the name nuar. They like the name, but they don't like they can protect the call nuare. The Dr. Lamoro chala part Canadian county lugo jeno bi mal bare ke South Sudan jaram dan wa year South Sudan ki ko South Sudan ko je destroyed. Me chala already even war gande cha gwar cha nyoda no Dr. Lamoro cha contribute ko chi South Sudan cha beteka mal. Because these are the people that are benefiting the suffering of innocent people, especially the Nuer community. Canada konen ku yoku ka la cham ki je ka kwak ka shon ngane ka shon nuare na me ri na me dan charo ku de lunga 2025 chore la benisiam mo rai na ba benisiam je la mala rajo ko te kel kan nuare da ja go ken o jen tel me buto ka je ke tel me dong de lele of course ka tok tam de je jogodi ko a politician but politician me je border je cross abna bu lu ga shode jimani ci naliu ka nasir ci naliu ka fanga ci naliu ka kobo te ga tin miditan a ko pele jang ko jang mission dien wo bigun wer beken kanak ko Michael Makwelwas jaram la justice minister man nog nuore mi dak ma chate re ti jenta ma nga guyen mo look dak ma char ejen ka ci anyire ci ajen te la la ni chiang te la de ni chiang nyirkele full of hatred. Me chiga dama chare kan ku yen ka jen 2025 what happened mu chika na lado anashi anan chiga ko bi gonna destroyed chiga nasa yikana destroyed chan jaw ka bana apnal kana jongle chiga ga destroyed chan wer chaga displaced. That was their mission. Then after that mission chiga ben ko de ba ngot ba ka ger awachin wer chiga pak chi jes pele ayo chiga pak tera mo bila we niam ko cha kwon dak ma char cha yen so they say these people they are powerless now. They have nowhere to go. Then she conment chala the time on kun poch and wodi tell me changani ke 2018 peace agreement cha tan dak ma char. Why? Ogu can o chicken where can get destroyed already tell no like a power. Genta dan ticket. Quick and on where pel can already pin. All a kam kani mandana blood but Micha o chop gwade yo a che chop gwade la ja kujino shimana na men la gula me do dien la gwino dong bilar no chadwer ke medana chilat ma chala Simon kun po cha lu ne ideal ko lar jeno ne na tele 2018 peace agreement men noka jeni cha kuni je sorry ki no jeni cha kuni je te 2018 peace agreement me cha ta jeni she part of 2018 peace agreement okay kina go ti jeno ne mi she part of 2018 peace agreement and ngum lat keno ne take a proposed amendment mi kana la no take a tangon to ba wo ngum lat keno ba population census charge bla do ke cha pina charge ba kwen ngum lat keno ne permanent constitution charge butu ba ko lat after election ngum lat keno no if they do not believe in the 2018 peace agreement ma shall get to peace agreement and she can deal right kwide ba do ngai kana titi ka de shall require gwase da ne pan me transitional government ke 2018 peace agreement
Dr. Machar can kill. So people are joking here. They are playing with life of South Sudanese. Chicken lunu jeno te mal magor ken mdeben. Kene dialti tlan wo dialti tin kuje mot mat ke jang toni. Oken they are simply fighting for the seat, for the position. Guru na ba mu ka position. But Karan kind of calculate no when you time to ben. Can this South Sudanese people the challenge warati to shooting which time to ben bana queen quere and obijila quere ke jin bila quere quick and no they will determine that they will be the one telling you whether you're going to be a leader or not. Shabiao NHS struggle chatted those things will remain there. There are many bit dear commandant and man la HH struggle tell me struggle. It will be democracy. By determine ke voting chirama go dak machara. Bramo kwer lo ide beje kwanya yurun waje kwanya dorun okay bijila kwer mi chine chiko one. But I believe Nwari kel they will not forget this 2025 a big 2026 chinwari you forget gwada chaga natin ke gunship ka chaga buken sidiar naga ke mena ga tiene wan ke kamach wan ke chemical weapon nga Nwari chit ke Guardian can destroy it man Nwari wetin kon ke jupa and he kon dia destroy it Chikati can destroy in the name of Bo Loken Dr. Machar. Jincheng Logia, Kidi Jena bin Nuer family because destroyed it ko Nokana. Guru Jadir Lan Muguadiri Lat, de Canukula Nok, ko can block, can restrict it. Can you go Jin, Chijin Gan Nueritam Chijo, but a Jinkarwar Buro Twine Rar. Boro de Twine Rar ko Jin Tijako Chiga bin Jago Bakangach. Right now things are coming out. And no nativity indeed you can plan or begin where we can get destroyed in your community. Because where we can get destroyed quan pel kuma spela you kuma. But you can go begin get destroyed in the name of what they are supporting SPLAIO. SPLAIO yes kuma maybe rar ke 2013 got the dana chana nek which kajuba. I take a Nurkel, Medela Nuera Modonga Queen one and I will say this. Chatijan on ene bia chuonkelo ke Dr. Machar gwad manek Dr. Machar yetin ka pen yo be malbe ben ngom nyen ke je ke kume rambe me nuer je la chwal ke nuer modwar ki nuer mu kwin ngwa ku je gwada wetin de ti je modi ti me na ka nuer ne re wiki juba da mor Machar ne ke juba ke 2013 ngudir lelo diru limne ke ki diro do bar ki diru nyin ke girama mone me na kana ke 2013 chiring Machar che plant ano akura to ge ke mereng Machar me lenyen road ne ite chi do re wich ane kan kwale lo ne ko chako lo target ko kan ware guje jin mi chin war nyinga jang de jepel ko jin jiram ken mi chunkel ke kirmi yadi ngana ken kir cheti jang kan long chakalat ka chi ga jang dial katin kontimet ke kirmi yadi do not take a jang to cool benefit chere me take no cool benefit tema akudi chalka me kir me yadi ko bug nor beken kana yen wera kon tekel ke kir chare ala yena menak ne kun la le la ti ke ka lodge bi la no jin ngum ne ne ko bi le jogo ngun ne ko mo kaje de no bu woni jin ka flow e ko ba ji mu ka position ku ji en position mo run ba ji le woten ane da kona bi kula kwanyiru na kene ti de kula nyira tama joke no nguli yen ke dunda kam cha taram lu ke dunda da kam cha by the way ko ken kantis ni wi de cha chak na wal chi ke nying reng ma char ke nying nuere tenen nuere tin kwal bu joni nuere tin e ko shun ken kel kereng ma cha jin me ken we do rama mo de nying ke je ene wa chi ji and bin doran bi ba mach kana mone cha ikuli jako de le di tika chongo de doran de mach jin point tika chongo de no de ka joy dorian ti ka chong and whatever way me de no de ko ter ka jimo de ja del ter me long ran me long akor ter ra mi mo me de we e ko no re jinaka e jina shu kur churo do gang ke chu nyin cha de to ko mon so yen wero to yo do rudun jo gwa ya be beni bela different right now la right kono chang no nuere te gane ti nyon ka yes ka yen part of these people ti kono nyon ka nuere ti na ka nuere tin jang nuere ko bi ka talot de yen kir ku lok pain ko na gen nuere ndo sia calculate no sia ngada na chicken nuere kana go destroyed gwe no bi yo opel
gwen no ponsi du kun tot yin tan bi ye palten thing again shari e nyok cha jibu man pal kirma yadi tan goda titin non chang danan che chenwer cha ga joj ba ji wuje bijin niaram la chalke e kwany re duar kirma yadi mu wi let ke wi la da kuji ko ntama ci konen ci kirma yadi ti ono no be ngot ba ger and then take a message mi cha jakpan message mo chala do ci kene nyoko millar kene cha ngot cha ga be ger ci ka jok ko cha ga jok international community no mele gene me ba je ka lon kay ci ga nyok ko mo lat kene no cha ngot to cha ga be ger ba de ba really some election te ba within a month to be election ba ko let ka but te cha gu no dine ken requirement te cha gu dine ken te kan la do ba ger kan don ci ken ga be ker ka right da ci kala da kirmi yadi yen ta da na ci ken o quinten ko ci kan ngaje no do cha backfire nyok che chit ka plan da ni ka ya le keje think ci ga le get worse again ja te gane ti ti ga ke ja te gane ti shama dan let kan cha look re wit mut na ga condition u situation won jen ka me jega lat ken o ite ka queen kwar mi balat wal gwa to men ta mu chuina na wona ka mu chuina ken te ken ka ri lo no queen kwar alat keje ko we ken di al sha displaced thousands of people ke million of people tin tagaro fi jikam chicken be ben vote ko tele ka time ko ken dwale ken ke gangram no rode ka do badan man de tig de dere gang je ke man dera na cham ko ngaje no cha don wer cha destroyed man yam nuore cha ga buke chemical and chemical dan bo der mun nuore dere ja ko che don che bel che de ja ko de ka pi na me one thing be de ko na ngach ko kuje mo loke liu tega ji humanitarian la ne de kono lokana la humanitarian assistant no ngen kwa kon kwa legitena kuna la tega tema ngode kana ngaje no belga tibi pit ke jikan bi pit ko ne me ko korko to ga 2025 up to now tel ne di ci pit win ko ci nar bar gwa dan ci korche to ki kono no doran be pit wala ci bi pit ko ngai kono kam kol mi cha bok ye mundun mi cha penten che me japen ka ulang japen ka nasir japen ka lungshu japen ka fanga japen do real ko ken wene ka lankan god reality wene obi de ga pit dong de lawo dong de nyoy dere ka dere mun mo dere jello jende le kujone ko kam kol mi cha bugu yen chiang la nyin kula ka destroy la kwa kundi la ka yer ko ne me plan cha re ga kim yadi do ba na ba ka nak ka je de kon ko la te luaj bolong ko ci kon kana pum dit kana nang of course take a very important changa ram kel bado la chire canadian de ko la no kon yal gang kon but gang de ko kon chelun chenyu no chiko rande gang ke kor baran gang ka kon yal bache kon de jor woje rudun mundun ko yene teto e buke yene ma adoran ken ke human being chika kon so de kon munande kon dil gang by any mean no so ne me medicine amuko kon we hukuma kirma yadit ka pressure na kama ke tem right now right kon ne kir cha jogo no by any mean jin bi dak ba char bi dilun jin bi ko inquire ba de dil yonyam ko cha bi jot cha bi mal peda tem ko rai kon ko ite ko inquire latke cha jono mo red zone na mo ko di tele mal tele ko inquire mde lat walu na ka mi chuina na mo tero belat chep belet by any mean so ko kuje mone malat ke kir mi yadi cha guje no international community ano che chong na mone e kaj jeno kwa visa ne ken kwa la restrict je jen ku ile ne no kwa neten konte chi corruption ti kana lat ke chi contribute lon ko so sudan ba mal ba ken che bute mal jen kwa visa ne ken kwa la restrict je mone kati ne tin wane chalat re neten content chalat no chi de jal no ke visa ne ken lol gat ko even Dr. Lemoro ne even point en nya sap ke mi yadit adut ke we ne kat chalga ti aten wuga aten ne dial ko ken makwelu and all these people like government senior government official ne dial ti wate kare zone ko ken chiran te de trouble bo outside ko they contribute ko bina bu ke bikelu akene te kon lokamal dunu raman nyam te nyam long wudi shalka Dr. Lemoro man cha mention along a manager chikana lat Dr. Lemoro to contribute ko shimal che bere wi ka so nan mich na we wona gwa meeting jaram dala je wela ro no let play these people jaram dala mala lar no let play them kwi no jen yurn ro da ma especially within this week because different information about Dr. Lemoro bana killing ko right now gonya cha goinke honorable podcast
badil barar kene dial kon sha shoot kelling kan dial bika pir bram roda bela na karwade kanga yena jinmu a pir ka court mishi odong a court mishi corrupt tembo tuok ba ka wik ka policy ni ken bika jen ka policy ni ken bram roda defend mishi jira mishi contribute ka kwiko rada na toka 2025 ray we can answer and then baji with it ka bro dulu la jin mishi jin ji contribute ko ne ji contribute kene te content nan ke ditch yaka jogono you should have prevented that incident but ya look yene wi yene SSPD abake we kade yen prevent ke yene konda capture no kura chi wo nyam but chu yen ngut kam you guys are pushing it me changa de no chi no te kono te na si galar no ne tal mi chal ke force betere we dan gwa me abin unify force and then you can ngut kam rep ken de den why they should have prevented that anyok wudu chal ke Dr. Benjamin Bolman dung mi chen no ne Kennedy Uganda Kennedy ja law bana ba ga bokare ni ale wade malde tene tema de ngutete de na ngut kejen 2018 peace agreement but Dr. Lumoro Kennedy alti plan di ne dane chikene daleka wa ken jikana gujen wodi bikan wori bikene destroy kill ke kuma spelayo den plan e chikana lat and that plan it happened before kan kurkan network jene kwala kwanya if you guys can remember me chalar podcast and Dr. Benjamin Bolman kajen pyro we dane kwanya keja che podcast you know ne talk to your people that word talk to your people podcast talk to your people that's what he said ajeri de chala che jo podcast wa ni kane kun gwa de dane kwaje la kam kom during inauguration jene roje tin no monen guri shalka me bolme ma this was the plan chare leka ken ka joy ken tam ci kon kanen joy ka ne me de la jen nyam gore de nyaka yakel bele nyok ben kanada report bu kon jigi yo ani biya tigamal bye bye